Reka mbasuze kandi nanone mbifuriza amahoro y'Imana ndetse nanabifuriza weekend nziza y'imigisha, weekend irimo imikino myinshi cyane. Natwe tugarutse n'amakuru y'imikino hano kuri ukumbuye iki, nge ndi Bimenyimana François. Reka rero tubabwire uyu munsi turi ku itariki isanu z'ukwezi kwa 2024 tuje n'amakuru y'imikino atandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka rero duhere hano mu Rwanda mu gihe amakipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyine akomeje kwitegura imikino nyafurika igiye itandukanye. Duhereye ku ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20, ikipe rero ikaba yahise yerekeza muri Tanzania aho yitabiriye Sekafa y'abatarengeje imyaka 20 mu gushaka tike yo kwerekeza mu gikombe cya Afrika nyine cy'abatarengeje imyaka 20 kizaba muri 2025 ariko hataramenyekana aho kizabera. Iyi mikino rero ikaba igiye kubera muri Tanzania ra mu gihugu cya mu mujyi wa Dar es Salaam kuva tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 kugeza tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10. Ubwo no guhera nyine ku cyumweru kugeza ku wa 4 w'icyumweru gitaha. Iyi kipe rero yaraye yagurutse mu gicuku cyo kuri wa 5 tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 yerekeza muri Tanzania nyine azakinirwa iyi mikino. Mbere yuko igenda yari imaze iminsi 11 nyine mu mwiherero ikomeza imyitozo yayo hariya i Bugesera, ndetse ngira ngo yanakinnye imikino ya gicuti, harimo umukino bakinnye n'Intare banganya ibitego 2-2 ndetse no batsinzwe na Bugesera ibitego 2 ku busa. Iyi kipe y'igihugu rero itozwa na Eric Nshimiyimana nk'umutoza mukuru nyine birumvikana ikaba iri mu itsinda A aho iri kumwe na Tanzania yakiriye imikino, Djibouti ndetse na Sudan. Ikindi wamenya kandi nuko ikipe y'igihugu igiye gukina iyi mikino mu gihe umwaka ushize nyine itari yitabiriye, murabyibuka, aho igikombe cyatwawe na Uganda itsinze Sudan y'Epfo. Abakinnyi rero bajyanye n'ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20 harimo Ruhamyanyiko Ivan, Habineza Fils François, Iradukunda Moria, Kayiranga Fabrice, Masabo Sami, Kanamugire Arsène, Niyigena Abdul, Niyo Ngabo Emmanuel, Cindy Jesus Sport, Sibomana Sultan Bobo, Iradukunda Pascal, Muhoza Daniel, Yangiriye neza Aliere, Tinyimana Elison, akaza Uwineza Lene, Ndayishimiye Didier, Vicky Joseph, Lola Musabyimana Thierry ndetse na Kabera Justice Yannick. Umutoza nyine ni Nshimiyimana Eric. Ubwo rero tukiri mu ikipe y'igihugu ariko nanone twerekeje kuri bakuru babo, nabo bakomeje umwiherero bitegura umukino nyine wa 3 ndetse n'uwa 4 bafitanye na Benin mu gushaka tike y'igikombe cya Afrika kizaba mu mwaka utaha wa 2025 kabisa. Umukino ubanza rero ukaba uteganyijwe kuwa 5 tariki ya 11 z'ukwezi kwa 2024 Amavubi azaba yasuye Benin bakinire kuri Felix Houphouët Stadium hariya i Abidjan nyine muri Cote d'Ivoire, kubera ko Benin nyine nta kibuga ifite cyemewe n'impuzamashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF nyine birumvikana. Ubwo niyo mpamvu bagiye gukina na Cote d'Ivoire. Umukino rero ukurikiyeho ukazaba kuwa 2 tariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 ubere hano mu Rwanda. Ubwo birumvikana nyine Amavubi azaba yakiriye Benin kuri stade Amahoro. Kugeza rero kuri uyu munsi icyo twakubwira nuko mu itsinda D u Rwanda ruherereyemo Nigeria irayoboye n'amanota 4, Benin ni ya 2 n'amanota 3, Amavubi na ya 3 n'amanota 2, Libya ni ya nyuma ni nota 1. Icyo wamenya rero ku Mavubi nuko afite amateka atari meza kuko amaze imyaka 20 yose atarongera kwitabira igikombe cya Afrika, kuko nyine agiheruka mu mwaka wa 2004 murabyibuka kiriya cyabereye muri Tunisia. Rero abakinnyi bahamagawe n'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Frank Spitro, mwizamu harimo Ntwari Fiancre ukina ikipe ya Kaija Sifu, Buhake Clement ukina ikipe ya Olenska Kisa, Mwawe Nayogada ukina ikipe ya Gorilla, Niyo Ngira Patience ukina ikipe ya Polisi. Abadefansa harimo Ombolenga Fitina ikipe ya Sport, Byiringiro Gilbert ukina ikipe ya APR, Imanishimwe Emmanuel Mangwenda ukina ikipe ya El Massorese, Niyo Mugabo Claude ukina ikipe ya APR, Ishimwe Christian ukina ikipe ya Police FC, Mutsinzi Anje ukina ikipe ya Zira FC, Manzi Thierry ukina ikipe ya Al Ahly Tripoli, Niyigena Clement ukina ikipe ya APR, Sabimana Aimable Mambo ukina ikipe ya Rayon Sport, Nshimiyimana Yunus ukina ikipe ya APR, Hirwa Jean akaba ukina ikipe ya Bugesera. Bakina hagati harimo Captain Bizimana Jihad ukina ikipe ya Crivbas FC, Ruboneka Jean Bosco ukina ikipe ya APR, Iradukunda Simeon ukina ikipe ya Police, Mugisha Bonera ukina ikipe ya Stade de Tunis, Kumundimana ukina ikipe ya Marine FC,
Banguka Steve akina ikipe ya Al Manjun, Ngabo Nziza Pacifique akina ikipe ya Police FC, abatayizamu nibo benshi cyane, harimo Kwizera George akina ikipe ya Rhode Island FC, Niyibizi Lambda akina ikipe ya APR, Tuyisenga Arsene akina ikipe ya APR, Dushimimana Olivier akina ikipe ya APR, Mugisha Gilbert akina ikipe ya APR, Iraguha Haji akina ikipe ya Rayon Sport, Cap John Marvin akina ikipe ya Rodan Sports, Muhile Kefan akina ikipe ya Rayon Sport, Salim Abdal akina ikipe ya Musanze, Mwita Kabanda Serge akina ikipe ya Gasogi United Rubambingwe, Samuel Gelet akina ikipe ya La Louvière, Ishimwe Aniseta akina ikipe ya Olympique de Bejan, Inshuti Innocent akina ikipe ya One Knoxville, Gitego Afa akina ikipe ya FC Leopards, Mbonye Umwami Taiba akina ikipe ya Maline, bamwita Bila Mahile Abedi akina ikipe ya Crabo Fermalio de Nampula. Ikipe y'igihugu rero ikaba yaratangiye nyine umwiherero kuwa mbere tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9, birumvikana neza ubundi kabisa aho yatangiye imyitozo, abakinnyi bagiye batandukanye bakina hanze y'u Rwanda bari bataragera mu mwiherero, ariko kuri ubu ngubu nk'umunyezamu Twizere Buhake Kerema nawe yaje yiyongera ku bandi barimo Kali John Marvin, Manzi Thierry ndetse na Ntwari Fiancre na Gitego Afa, nabo batangiye imyitozo kabisa. Ubwo rero ikipe y'igihugu nibyo ngibyo twaba tukubwiye, ariko nanone ku mutoza w'ikipe y'igihugu Frank Spitro nyine we akaba atangaza ko biteguye intsinzi kandi bagomba kubikora cyane, ndetse n'umukinnyi Ombolenga Mfitina nawe akaba yijeje abanyarwanda intsinzi kabisa, anibutsa Ferwafa avuga ko yakwizera umutoza kabisa ikamuha amasezerano, kuko ngo ni umutoza mwiza begendanye na resultat afite kuri uyu munsi, ndetse ko ari umutoza watinga nk'umubyeyi nyine mu kibuga ku bakinnyi aba ari gutoza. Rero bakaba bavuga ko bakamuhaye amasezerano agakomezanya n'ikipe y'igihugu Amavubi. Rero reka tuve ku makipe y'igihugu ahubwo twerekeze ku maklabu hano mu Rwanda. Ikipe ya Peri nyine nayo ikaba yatangiye imyitozo nyine yitegura umukino wa derby ifitanye n'ikipe ya Rayon Sport nyine Rwanda Derby ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 kuri stade Amahoro. Ikipe ya Rayon Sport izaba yakira ikipe ya APR, umukino kabisa ushobora no gusubikwa nanone bigendanye na tombora ya shani ku Mavubi. Ku rundi ruhande rero ikipe ya Rayon Sport nayo ikaba ikomeje imyitozo ndetse ifite n'umukino wa gicuti kuri uyu munsi wa gatandatu kabisa. Kuri wa gatandatu ikaba ifite umukino wa gicuti na Mukura hariya saa 9 kuri Kigali Pele Stadium, aho kwinjira ari inote y'ibihumbi 3, ahasanzwe hatwikiriye n'inote ya 5, inote y'10 muri VIP ndetse n'inote ya 20 muri VIP. Ubwo rero n'abashiki babo birumvikana, ubwo ni ikipe ya Rayon Sport mu bari n'abategarugori yerutse no gutwara igikombe kiruta ibindi hano mu Rwanda, itsinze ikipe ya AS Kigali ibitego 5-2. nayo rero kuri uyu munsi ikaba ifite umukino wa gicuti ari bukina n'ikipe ya AC Mutunda Women Football Club, baraza gukinira hariya nyine ku kibuga cy'imyitozo cya Rayon Sport hariya mu Nzove ku isaha y'isa 9. Birumvikana kabisa no kuza kuhagera mugashyigikira ikipe yanyu. Ubwo rero nibyo ngibyo twaba tukubwiye mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, ariko nanone reka twerekeze mu mikino y'intoki, duhere muri volleyball. Ubwo icyo twakubwira nuko ikipe ya Rwanda 11 Authority Women Volleyball Club yahombye uwitwa kapiteni wayo nyine umunyabotswana Gaole Zeleti Lizi. Uyu nguyu rero wari uyimazemo imyaka igera kuri 3, ubu akaba yerekeje mu ikipe ya APR Women Volleyball Club. Ikipe ya APR rero Women Volleyball Club ikaba inabitse iki gikombe nyine cya Shampiyona birumvikana cy'umwaka ushize, ikaba rero yanasinyishije undi mukinnyi yakuye muri Police Women Volleyball Club bamwita Amito Shalom. Uyu rero akaba yaragiye muri ikipe rero ikaba ivuga ko yiteguye kuba yatwara n'ubundi iki gikombe yakisubiza kabisa. Tuvuye muri volleyball rero ariko nanone tutarayivamo, reka tukubwire ko kapiteni w'ikipe y'igihugu ya volleyball Dusenge Wycliffe, uyu nguyu akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya Kepler Volleyball Club kabisa ku masezerano meza cyane ashyushye, akaba yagiye kuyikinira. Rero reka rero dukomereze muri basketball. Imikino yakomezaga hariya muri Petit Stade, kuri ubu tugeze ku mikino ya nyuma nyine birumvikana.
hari ku isaha y'isa 12 zuzuye ikipe ya Kepler yatsindaga ikipe ya Saint Malile na manota 82 ku manota 68 ku mukino bahatanira nyine umwanya wa gatatu. Mu gihe ku isaha y'isa 2:30 hari hateganyijwe umukino wahuzaga ikipe ya Lege Women Basketball Club ndetse n'ikipe ya APR Women Basketball Club, umukino wari ukomeye cyane wagaragayemo guhangana ku makipe yombi kabisa, ariko warangiye ikipe ya Lege yitwaye neza itsinze ku buryo bugoranye amanota itsinze ikipe ya APR Women Basketball Club amanota 68 kuri 67. Ikinyuranyo kinota rimwe gusa, kinota rimwe gusa kabisa. Umukino watangiye ikipe ya Leg itsinda amanota 3, ikipe ya APR iraza yakuramo ikinyuranyo cy'amanota 6. Ikipe ya Leg iraza yitwara neza cyane kabisa, ikosora defense, amatanova menshi cyane kuri APR. Rero biza kurangira ikipe ya Leg yitwaye neza cyane kabisa itsinze umukino wa mbere. Aya makipe rero akaba ahuye nyine ku nshuro ya gatatu. Binumvikana ko nugwera muri 2022 ikipe ya Leg yari yatwaye iki gikombe. Ikipe ya APR irakisubiza mu mwaka wa 2000 irongera iragitwara mu mwaka wa 2023 iragitwara nayo. Nuvango rero nukureba ku nshuro ya gatatu ese niye izakegukana. Ubwo ngubwo nuko bimeze. Ikipe ya Rege ubona ko yahinduye imikinire, ibintu byinshi cyane nyuma yuko bazanye umutoza Julian Alvarez kabisa, ubona ko agenda ahindura ibintu byinshi. Ubwo indi mikino rero umukino wa kabiri nyine iteganyijwe ku cyumweru. Ubwo icyo twababwira nuko mwese mwajya mwitabira ino mikino hariya kuri Petit Stade. Reka rero tuve hano mu Rwanda ubwo twerekeze hanze yarwo. Litwa kabuhariwe Lionel Messi yakomeje kwandika amateka kabisa nyuma yo gutwara igikombe cye cya kabiri nyine muri Inter Miami, ndetse ahesha iyi kipe amahirwe yo kwitabira igikombe cy'isi. Ibi rero igikombe cy'isi nyine cy'amakarabu rero akaba yabigezeho nyuma yo gutwara igikombe cya MLS Supporters Shield, igikombe nyine gihabwa ikipe yasoje imikino ya regular season irusha ayandi amanota menshi. Rero birumvikana Lionel Messi rero ndetse n'abagenzi bo barimo Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets bakinana nyine bishimiye aya mahirwe, ndetse bongeraho ko bishimiye kuba bazaba bahurira na bagenzi babo nyine bakina hariya i Burayi nyine ko bazabahurira muri iki gikombe cy'isi. Ubwo rero mu busanzwe ubundi ikipe ya Inter Miami ntago yari ikipe nyine ikomeye hariya muri Amerika, ariko nyuma yaho David Beckham azaniye aba basore nyine bagize ubushobozi ndetse n'uruhare rukomeye cyane kuri iyi kipe, rero ikaba yabaye n'ikipe ya kabiri hariya muri Amerika igiye kwitabira nyine igikombe cy'isi nyuma y'ikipe ya muri Amerika Sounders yegukanye CONCACAF Champions League ya 2022. Birumvikana rero iyi kipe ya Lionel Messi nayo ikaba igiye kubikora. Kuri ubu ngubu rero Lionel Messi akaba yujuje ibitego 843 ndetse na assist 375 muri rusange, mu gihe mugenzi we Cristiano Ronaldo batajya basiganwa kabisa nawe ukomeje gufasha ikipe ya Al Nassr kwitwara neza, nawe ukomeje kwandika amateka. Kuri ubu ngubu yujuje ibitego 904 ndetse na assist 254 kabisa. Birumvikana ku mikino yose bamaze gukina. Lionel Messi rero mu gihe amaze muri Inter Miami mu mikino 34 amaze gukina amaze kuyitsindira ibitego 30 ndetse na assist 17. Ubwo mu gihe mugenzi we Cristiano Ronaldo tutakibagirwa muri Al Nassr mu mikino 77 amaze kuyikinira amaze kuyitsindira ibitego 70. Ubona ko aba bagabo rwose bari gukora cyane, bashyiraho uduhigo twinshi bigoranye kuzabona umuntu uzabasimbura. Rero ubwo nicyo twakubwira. Indi nkuru twakubwira nuko ni inkuru ishimishije cyane yashimishije abakunzi b'umupira w'amaguru nyine ku mukinnyi w'udukoryo twinshi nyine w'utumarineri twinshi bamwita Paul Pogba. Yamaze kugabanyirizwa igihano yari yahawe nyine cyo kumara imyaka 4 yose adakandagira mu kibuga. Kuri ubu ngubu rero kikaba cyagizwe amezi 18. Ubwo bivuze ko nyine mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2025 nyine tuzongera kumubona mu kibuga kabisa. Ibi ngibi rero byabaye ngira ngo murabyibuka mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2020 nyine k'uyu mwaka
nibwo uyu mugabo yafatiwe ibihano nyine byari bivuye ku guhamwa n'icyaha nyine cyo gukoresha imiti yongera imisemburo ya kigabo nyine ituma ikunda gukoreshwa n'abakinnyi nyine kugira ngo bagire imbaraga yitwa testosterone. ubwo rero nyuma y'umukino ikipe ibingibi byabaye nyuma y'umukino ikipe ya Juventus yatsinzemo ikipe ya Udinese ibitego 3-0 maze muri Nzeri 2023 nyine ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge cyashe gufata umwanzuro wo gupima abakinnyi kugira ngo barebe niba nta ukoresha ibiyobyabwenge maze babisangamo Paul Pogba nyamara utari wanakinnye uyu mukino. ubwo rero ani makuru nyine twakubwira nuko turi gusoza nyine nuko nyuma y'umunsi wa kabiri wa Champions League warangiraga nyine amashampiyona amwe namwe akomeye ku isi araza gukomeza kuri uyu munsi wa tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10/24 muri English Premier League ku isaha y'isasaba azuzuye. Crystal Palace iraza kuba yakira ikipe ya Liverpool ku isaha y'isa 10. Ikipe Arsenal the Gunners visit Rwanda iraza kuba yakira ikipe ya Southampton. Ku isaha y'isa 10 Brentford iraza kuba yakira ikipe ya Wolves. Ikipe ya Leicester ku isaha y'isa 10 nayo iraza kuba yakira ikipe ya Bournemouth. Ku isaha y'isa 10 ikipe ya Manchester City iraza kuba yakira ikipe ya Fulham. Ku isaha y'isa 10 West Ham iraza kuba yakira ikipe ya Ipswich. Ku isaha y'isa 12 zuzuye Everton iraza kubikira n'ikipe ya Newcastle. ubwo muri La Liga ikipe ya Espanyol ku isaha y'isa 8 iraza kuba yakira ikipe ya Mallorca. Ku isaha y'isa 10:15 Getafe iraza kubikina n'ikipe ya Osasuna. Ku isaha y'isa 10:30 Las Palmas iraza kubikina n'ikipe ya Celta Vigo. Ku isaha y'isa 12 ikipe ya Real Valladolid iraza kubikina n'ikipe ya Rayo Vallecano. mu gihe ku isaha y'isa 3 zuzuye ikipe ya Real Madrid iraza kubikina n'ikipe ya Villarreal. Muri Bundesliga cyo twabwira nuko ku isaha y'isa 9 n'iminota 30 Bayern Leverkusen iraza kuba ikina n'ikipe ya Holstein Kiel. Ku isaha y'isa 9 n'iminota 30 ikipe ya Union Berlin iraza kubikina n'ikipe ya Borussia Dortmund. Ku isaha y'isa 9 n'iminota 30 ikipe ya Werder Bremen iraza kubikina n'ikipe ya Wolfsburg. Naho ku isaha y'isa 12 n'igice ikipe ya Sampdoria iraza kubikina na Mainz 05. Muri Serie A ku isaha y'isa 9 Udinese iraza kuba yakira ikipe ya Lecce. Ku isaha y'isa 12 ikipe ya Atalanta iraza kubikina ikipe ya Genoa. Mu gihe ku isaha y'isa 2:45 ikipe ya Inter iraza kuba yakira ikipe ya Torino. Muri Ligue 1 naho Shampiyona iraza kubikomeza ku isaha y'isa 11 ikipe ya Saint-Etienne iraza kuba ikina n'ikipe ya Auxerre. Mu gihe ku isaha y'isa 1 zuzuye ikipe ya Lille iraza kuba yakira ikipe ya Toulouse. Mu gihe ku isaha y'isa 3 zuzuye ikipe ya Lens iraza kuba yakira ikipe ya AS Monaco. Ayo rero niyo makuru twakugezaho uyu munsi, ariko nanone tukubwira ngo komeza kubana natwe mu biganiro bikurikiranye hano kuri Ukumbuye Iki TV. Nge Ndibimenyimana François.